Il-liġi dwar il-protezzjoni tat-tfal se tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar li ġej, bi bidliet li se jippromovu u jipproteġu id-drittijiet tat-tfal. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jindirizza konferenza nazzjonali dwar id-drittijiet tat-tfal. Din ittellat mill-Ministeru għad-Drittijiet tat-Tfal bil-Prim Ministru Muscat jgħid li l-liġi se titħaddem b'mod li jkunu mħarsa aħjar id-drittijiet ta' ċkejknin permezz ta' prinċipji legali illi bihom dawk li jħarsu id-drittijiet tat-tfal ikunu marbuta bil-liġi li jagħmlu dan bl-aħjar mod u jagħtu spjegazzjoni tal-kull ħaġa li jagħmlu fejn jidħlu dawn it-tfal. Il-Prim Ministru refera għal vot 16 li ta' dan il-Gvern u tkellem dwar il-bżonn ta' diskussjoni nazzjonali dwar l-età obbligatorja għall-edukazzjoni formali. Il-Ministru Michael Falzon spjega li bid-dħul fis-seħħ ta' din il-liġi stess se tiġi inkorporata wkoll il-Konvenzjoni tal-United Nations Conventions of the Rights of the Child. Pajjiżna huwa firmatarju ta' dik il-konvenzjoni ilna ħafna, firmatarji issa wasal immorru pass oltre u ndaħlu dik il-liġi bħala parti integrali mill-liġijiet Maltin. Ma żewġ passi l-qudiem li għamilna nieħu pjaċir wieħed jirrimarkom imma bla dubju nixtieq nsaraħ moħħ kulħadd li dan il-Gvern għandu sew ir-rieda, sew l-impenn u sew il-commitment li naħdmu aktar fil-qasam tal-ħarsiet tad-drittijiet tat-tfal. Il-Ministru Falzon innota wkoll li bejn l-2013 u l-2018 persuni taħt 18-il sena li huma f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqsu b'6,000 persuna. Il-Chairperson tal-Kumitat Lanzarote George Nikolaidis li wkoll indirizza l-konferenza indika x-xogħol li qed isir fuq livell internazzjonali f'dan ir-rigward. We are working with all governments in now 45 member parties that have ratified the convention in order to promote the necessity for reform, the traditional legislation, the traditional administrative procedures, in order to make them more children-friendly, in order to be able to promote early identification of cases of child sexual abuse, but also to strengthen the children in order for them to be able to disclose and get the assistance and support they need. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.